Ketheka wirigiro bwakwa ni ati nwithirite rena ka weekend gakega narua Jumamosi tariki 13 mweri jojo itantato 2026 nimbito akabu mutharimi. Thank you very much nonto bwa gotuthura ninge gotuningatira kirimete de Kenya Meru TV Kenya kwa mukira nteto bure gotondoka kuma ndena odena gonto onto bwaku no twethete nyombe nteto ireri na igweta kadetune ka Amero atokete atokemureka nteto kuma ndena odena amu inya nkirano ge siasa iraitite na mbere komata tikadetune ka Amero ake indi inya Kenya ngima upinzani bakianda campaign Teresha Western naria barekire Mulembe Nation akwari ya akari manto yeye agenda yao ninge bakitharekera Rais William Ruto ini twambiririe na yakathetuneka Amero inye nyuma ya wirane bwa thirikari gukirukira rwangi rwa dene rungu rwa CS Onesimus Kipchumba Murkomen yeye gukandana na wagibwa okaria mono Teresha Nyambene nitianye na yembe inyantere imwesha bore naria wagibwa okaria butabareketie arethi ndithie ciao ikiwa ninge arethi bagita utoro bwao nikiriro na gukaya iduriro regikunikantere cia Nyambene batherete bagikaira thirikari ya county ya Meru ninge thirikari nene nande urawitonyetie kire nkirano cia senator Mwenda Ithile na MCA wa Akithi na shumiritie akutharikira thirikari matura ninge thirikari nene nikira akuga nikore magwikwa kiriro na gukaya kwa arethi akuma ndwanda cia tiania na Nyambene baria baithirite bagikujira wagibwo ukadi ninge bamobao bagitanda mbere utauturo bwao nonto bwa ambaba bandithia ngiruki na loterete kira kuga ni mpangaratano mawirane yate kuingwa yeye kwagirithwa kothoko ya miraa na aria tariritie akariba baingi bari aremi ba miraa nonto bwa kwangaratana kwa thoko inya nyuma ya mawirane kuma kiri rais na munini wawe nenya kiri ngavana Mantuja ni jadirite Jakilo Manyongo. Ripotie ni ya mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma. Nawe MC wa Kithi Mwenda Ithire no kuromba gitigio seneta ja kaunti ya Meru na ugite ya Meru kabetite na mbere kuthina o uria gugukia ni aroroterete ntere cia igembe na tigania ni untubo wa mbaba ng'ombe bwitite na mbere untu akuga bureti ni thirikari rigitine kwa kagita gaka ya President William Ruto tukaya nkia tugithina ndemba indi ora tuita especially region ya Igembe na Tiania antu betu baitite bakithina watu ikantu maishi ya baremete kabisa nondo mtu na antu barari na ng'ombe ni a source of livelihood lakini muntu otiwa uara angite otebia komya nyuma na mbere birai nabyo so weta rutero rungi na uru Igembe the same case ke baraba thirite barari especially Igembe North so inkwenda ku antu betu ibete bakaya pua every day by day. Number 2 na negligence thirikari utuma nkurukino ritirwa ngiro polisi kuthithio thunduria nikenda bakera Meru barabethirite bakiamba bang'ombe bunduki na kinya risasi naraugite bubu ni untu wa Meru kabetite na mbere kuragwa na bwarua antu bairi bethirite bakiuragwa kinya OCS ethira kirathwa na michinka iu kemantu ya ng'ombe inkwanda kola pona DCI iba investigate nondo tukuina security tukunwa so DCI iba the investigation bamenye who is behind this banditry nondo banditry kwena antu ba behind kwena antu barabatu mabandit baba supply na resource baba supply na budoki so iba the investigation bamenye imbibi ko motivate nondo antu ba kinya borawa bate kuya moyo no kabe ya the following day inyaba ya ng'ombe chokwa no kaba ya the following day so tutukumya this back and forth tora for how long nondo tukwelewa tuitora tukariyo tukero ya na amba bombardict kana mwankare so inkwenda kwera thirikari nondo itona muntu na kuya Nairobi investigation ikathithwa ya nare Igembe North kinya OCS na arathi kinya nyetha atakwire but already 2 people and then by labor kwita na batethiki
umwetiania ungigembe. So tutikwelewa where are these people getting this motivation every day na tukwala tutura for how long. Nere Nkuruki mwenda ithire ugite kinya miswanda kuthithwa ni thirikari yo yiji ya President William Ruto na munini wawe Kindiki na kuga miswanda yiu ni ingi kinya yo ithirite kithirikiria Meru na kubaethia nkia mukeu na tamanto ya karago twiko timbecha nonto kutareka kura mira noekethawa. So kintu kira mbakua all these things, it is about policies cha thirikari ira chiete on board, ira chiete and developed with the time. Policies cha thirikari ito favor arimi bamira, ito favor biachara bamira. Policy ichu itumite mantu ya change, ichu itumite market change, ichu itumite tukara kwena cartels they are Kenyans by within Kenya tutikolo cartels who are they. So ibuntu kwenda kwira na thirikari kinya policies thirikari ni concern ni thire na feelings na antuba region ya Meru party remira no ntu thayo ritoka ethira antu nara antu they are turning poor antu barare ambecha all of a sudden ikura. So mndura biachara chao ikuthira atikwela what way forward, what way next kana ne ataita kwa andu maisha next. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Gikundi kia ekoro kuma Teresia Kirua nari ni bashumiretie muno abiashara kuma thoko Kirua ni bashumiretie gukatha ningi gushogeria nkatho mubunge utigania East Mpura Buri na uri mutongeri wa kiama kia Nopeu ni itagaria ningi ria gutetheria kiri kuthomithia ana kuma mishiira ite gushomba ninya tongeria ba kiama kia Nopeu kuma Ntere Isha Buri areo Emmanuel Budi ningi inyoro itonyete ngurumanio ciagi siasa Ntere I Penina Kinyani betete na mbere gukatha itagaria ria mubunge Aburi ria gutetheria ana na kithomo muno na bara baumite mishie ete gushomba. Ni ripoti ya Mwende Olaiboni. Nyuma ya ndiunga ya kiama kia Nopeu andini ya Kirua na Ribori nera yari na matunda ya gitumi muno riu akurwa biashara kuma thokone ya Kirua ni bachumiritio chokia nkatho cia mwanya kiri mutongerio wa kiama kia Mpura Buri na nonto bwa kuthomethia twana kathomba kuma wandine bakiwa kini kio kiama kia Mumeru na baeta na mbere ukiwata mbaru gitumine kiama kiri na uguni bunene. Honorable Mpuru Ntwaburi nonto bwa guturikana na guturikana ntuku iria ejete kurugura inya ofisi yawe Kirua nitumucokeria nkatho muno na kumwira ibwaga nontu bwa turikana turi ekuru bathoko ya Kirua. Mutaramu wetu gwitwa Mpuru Buri ou turenda twitithia kinya kuromba turombe kibarine biawe turombe tukimwira ibwaga nontu bwa kurikana kana kaburi mbere ma ana barathomithitie ajo bantu batio chiomba tuthomithia na nginya wona mbikite skuru ni personal ukona nkiaria ajo na mbikire skuru de omoro beneficio ba Mpuru Buri na kugetire batho tekinyangwa na turira Mpuru na rungamio u no tuigwe 2027 okeretie ngabano Meru ingucokeria Mpuru Buri nkatho sana inya ikwijaga twojera ana bara batwire ndiguru utherio u ana batikaure ibangi batikaure miandarati batikae botheri inkumura ibwega Mpuru na ciumie muno na nkurukiete na mbere gukira no ntumaromba ja ukinya ki murungu. Ankwenda gucokeria Honorable Mpuru Buri nkatho. We are really appreciating kira kionthe ututhithiria Buri mbere mogwete ana betu ba Buri jabo Manu na Penina Kinya no tugwete batwe ugwete aciari ba betu ba bairi batu twenyumebo. We fully support them. Kiama noe ni miaria wa timbaru ni atongeria bakiama ke ario Penina Kinya nora ni mukaririgite wa Nopeu Buri na Emmanuel Bundi Manu coordinator bagicokeria nkatho mutongeria Mpuru Buri nontu bobetekia no tongeria bokiama ke o amona kuguna kariba Buri untu bauritia Meru wita na mbere kuwatila kiama ke gitumine kio kionka gitikia muyana ni kia Mumeru ciarwa no kura Kwetu yukari nene ekwija kubera ni bwega nontu ntuku iria ndari na kiatho gikinene kia kwija Kirua kurugura ofisi
bwa umae kuru bai baumere na bakaribisha General Mporo Abore na giteo mono na bakaribisha timu yonde etongere tu Mporo Abore na ndi batu tuigwa kwena umuhimu bakweja kwira ekuru bani bwega njokia kanya ka gucokeria Mporo Abore nkatho nontu on behalf ya biashara bakirwa bakuga ibwega nontu Mporo akweja kirwa ntukwira kirwa nari akorionga ndene kirwa nari no mbere kuoja ana gutethia ana batete skuru na bomba gucoka skuru na ikiria ana bana ntukweu na on top kuri ana bana bange ba grade 10 nontu bwa support yewe kana bajuketie na juke murigo jojo ana bakirwa nari batukia makia no peo terietwa kiama ikiama kena mathithio na tayari tujonete na ituje tuendelete tukona matunda ja mega na ja maingi twendene kiama kia no peo tukikanya gaka gucokeria Patrinda wetu Mheshimiwa Mporo Abore on behalf ya antu betu babure constituency na mono kirwa na ari nontu tukura tukwija twite kuigwa kiumia na twite kuriungira antu betu twirugura obici yetu ya kiama Mheshimiwa Mporo Abore nethiria na bana pengi skuru para beriro ipenina na Mheshimiwa Mporo Abore na jukire jukumu ekurira na bagumpeja cheo cha muko bagucoka skuru na naro tu confirm naro bamambo tura na bagachokera skuru angura Mheshimiwa wetu Mporo Abore ibwaga mono na ibia tu mitukuga tugetha tukiamenegetu kia Mumiru no ntuge tutare kiameneke Mumiru ana bo batumba gutho naro baitetheka ibia tu mitukwana kuga tugetha tukiameneke tumba kwitho tuiringera Patrinda twamwire ekuru bakirwo thokone bainyiritwe Mporo akeja ro akeja akamenina akabayinyura ankwira antu betu batigane east na Mporo Abore mubunge tafadhali antu batigane bugiringa kura ya 2027 menyera yu tutongera Mporo Abore no tubatonga Mporo Abore gutonga Meru yonde bukuriria Meru kuma thoche mwanga tonyiri no ntonaru Mporo Abore Meru ina thina Mporo no umara otetera Mumiru Mporo atethura ya muntu atomba kuga kirwa nari atekorwa makura atija gutethia antu betu na kirwa nari kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wa Laiboni bakweja kwira ekuru bani bwega tugitegera nio nkinyangano ya giti kia obunge Nteresha Tigania West anare musiasa Gakimboi Bensunda ashumiretie kumeneria mubunge uriku Daktari John Mutunga Kanyuithia nikira kugane wagi bwa mirandi ya weti na mbere nandi na uriti mubunge ugo kwa mauru ninga gutigira na kuingia mawirane ya kwagirithia ugendi nontu bwa uthondeki bwa barabara irana shibati kwethira irinjega kenda akari nabo wethira batikinyereka mono abiashara riboti ni amandikire to andeto kuma Nteresha Tigania Adams muturia kwethirinja siasa Gakimboi kuma gicigo mbunge getiga nesti nora no mobara komerera matete kyo bunge gicino mbunge kiu nitumirite na kwarire mantu mwanya igweti na brende ne shumbu getiga westi no agitarire mantu ye yothondekio barabara kuma krendine meathene monka mikinduri barabara era kuringana na mheshimiwa kuringana na social media pages ciawe kana handles ariwa ngwira ni ambiriretie na barabara ebwithwe yonthe othe we mwanka mikinduri ndia kwira mheshimiwa nareke kwaria mantu yorongo barabara era ebwithwa kilomita 2 na etikuluka kilomita 2 kankwenda mwira nareke kurongo yantu batiane nontu eitara kura iri akinyire nete akalobe barabara nara aheshimiwa bangi bakuritira antu bo barabara cia lami ituonete kana imbonete lami ni kubwithwa constituencies inge ne atongeria barabange twena baba gonto kou barabara cia lami ni kubwithwa constituencies ira to rianirite nacio na kinyanto beto batiania ibakuona abunge baraba bakubwithia barabara iche lami bateta kuromba Tanzania kana Uganda twaya Tigania West mheshimiwa wetu na amamire na aremero ingwe kabisa na kinya barabara era kilomita 2 ikobwithwa tekumania noe ikuumania na antu bange bo basukumite kenda barabara we bwithwa kilomita 2 wo muntu ni aibu ke community na kinya ke thirikari turiteni utongeria bo thuku turiteni aibu tiania tuthambie ni tiania na kura chietu na ndawire kiamene kiware ikuonde ingo support thirikari na imuchunjo twitite nwe antu beto batiania ithuranireni iturarite nkurumanio mwendi ukwe na ikwire kiombete kwithira kithura mantu ya nyuma kumba kwithira kilunga barabara enete na mbere kumba kwithira kibwithwa ukiana abo tambirie tianie kwa atuika guti mirandi antu betu bakuona uti maruri auriritie bia kuria biraturima
gutiru yenjirite antu betu gutwika antu betu ibakwanda sukuma cio nyanya na karate baikierure baitethia ndina ripoti ya kwamba ntuko kiumia yathirire no aruurire murandi yu yoku na antu ibakweya koku au kirindene mheshimiwa yuti murandi bila antu betu bakwenda indroe ithima bienji ya water panzira nara wenjire lairangi water panzo mana yatano rathukiria antu miunda yo nora mitie kariu water panzira kithira no athiririe urekira liner watwika nini water pan complete antu bara betu ba Rwanda rwa bakithira bakirima into bio bakarima nyanya bakarima karate bakarima spinach bakarima ikwachi kukethira antu bara ibakwendia bia kuria bio erure bakaichionera mbecha enruno atwikire oi muntu okwethia antu maskini kabisa no nturiro karia wikira antu rwe mheshimiwa antu bara kukwenda baturo ku worship kana kuromba we umurungu we no ntu waikiria antu mana ile na kwena kiaramu no kabakayukia antu betu batiania tuchanukeni kana tumieni mbecha iu mheshimiwa akureta aibu nenkaira iu kamboire ruare mbecha utichia marandu ichia kura chietu irankuru rieni mbecha ire ikweya no for example financial iye kuthira thai tiania mbecha cia CDF iraegi milioni mana ya ile na ithano tukiota lambasa rire ngiri yele ya yani ni o milioni 30 itumirikite milioni eyana na 70 na ithano ri inana cio cietete kwa ndienda kuwa atiri uriti bwangu embasa rire kweyanwa tiania west ite kweyanwa kihaki netebua na katuritarite otongeria bu turai wandingira kura ciakwa ntiomba kuthoma manifesto ekwa ni 11 points ntiomba mithoma lakini buranka bo promise wandingira kura 2027 tuendeleete kithomo kia day schools ini nkethira ndi na wana bande schools bonde na kithomo kiu ngakethia kiotheri utemo ciari akaria kinyama na 5 yangu ikweya kuri wakungi na muthe Brune athirite agituma ntumakire mubunge John Kanyuithe Mutunga mheshimiwa no mami ngwene mwaka yu financial year etu kwambiriria thai ni the last financial year kitamu ciaku iyele na mantu era yariarite akaribatiania west na kinya oni yandiaria ni ati uti untura umba kubwitheria akaribetu batigania west bira twina bio igichonoko kinene inthao inene no ntuguntu kuonthe tiani nkumithilunga yonthe uti no antu batikurira kona cionthe tutiukara yakatwina mutongeria mheshimiwa reka kuchetha na akiri cia antu betu uburo menyerie webera barabara nditite kubwithwa kendo bwithia section ya kilomita ile uende iba kweka anya kange kenda wita kuthilikilia au kwetete kotiere mheshimiwa mantu yatiania west njakaretie yeri areriko no ti urongo kariria antu betu mbetikiria muntu ni aibu ke thirikari na ni aibu ke community no ntu akethira atiritite ngwitianie na riete kurita ngwe kwa uno tumakinya thirikari kwethurwa no ntu akethira otemerandi aritite ke thirikari araitiania ritu kwa thirikari ni nje atia Pote Miru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Birinja. Ndiunga ya upinzani ntere cia Western nara Luyalad ni baitite na mbere kutharikira ningi kumenyera manyere thirikari ya Ruto akiaria Gachagua na ameneretie kirakuga ni mpangatano ya kiuchumi na mpangatano ya utongeria baitite na mbere kumatia siasa bagi kuthuranga ikutho kirakuga ni gwite kongrama ya turo ndigurune ningi bagishindikithia ati bari upinzani bakaithira bakiongeka umwe wao urakethira ningi akimenyana na rais miso akirinkirano cia siasa 2027 Jeff Wagituma na ripoti nayo iji ni migambo ya tongeria aregani na thirikari muthenya jwegoro batongeretwe ni Rigathi Gachagua aria barethire bakiumira President William Ruto na thirikari yawe na kumimeneria bunene hapa jamii ya Mlembe. Huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala, anatuma personal assistant yake mtu ya standard 2 anaitwa Faruk ati kutaganya Waluya ati watafanya Wetangula president 2032. Ni uongo si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo?
Sasa wewe Kasongo unatuma Faruku danganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sugoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Number 2, umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Wewe umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Miario yiu nandi neonenie kwagia President William Ruto toro ni aria akiaria muthenya jwa narua ntere cha Western kinya we nagerete migwegi siasa na kumeneria tongeria regani na thirikari. Saa zingine wanakejeli hawa ndugu zangu, wanasema hakuna kitu wamefanya. Mimi nataka niwaeleze yale ambayo yanatendeka Western Kenya hayajawahi kutendeka wakati mwingine. Affordable housing inaendelea hapa. Hii Western Kenya counties 5 tumeweka bilioni 100 ya housing, ya affordable, ya markets na ya hostels. Hapa katika hii university yetu hii. Vice Chancellor yuko hapa. Hapa tunajenga hostels ya vijana wa hapa Kakamega, hii Masinde Muliro. Ni kweli ama si kweli? Bana, hawa watu watakutana na sisi. Sijui kama tunaelewana. Si ndio? Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote. Hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Kiburi mingi, matusi mingi, madharau mingi, maneno ya fitina mingi. Ati ile kazi kubwa wamefikiria akili yao, ati akili yao inafika hapo, ati akili yao, unasikia jameni? Ati ile akili yao inafika tu kwa kunitafutia jina ya Kasongo. Hapo tu imeishia hapo. Hapo ndio akili yao inaishia. Yaani wale watu wako chini sana bana. Nere bakiaria muthenya jwa narua kiri ndiunga yao ya ntuku ya ijiri ya tongeria regani na thirikari niboritia Kariba Western kugwatanira na gwitaniria ngugi na tongeria regani na thirikari na kuga bari baromba untu bubu nuntu President William Ruto na remi gukinyaniria mirandi yawe ya witi na mbere irethire bagitikaniria mbere aringirwa kura mwaka jwa 2022. Mimi nihakikishie nyinyi watu ya Mlembe Nation, tulitembea na nyinyi Mwai Kibaki na kijana wa Malo. Let history repeat itself. Watu ya Mlima na watu ya Mlembe tutembea pamoja na tutapata matunda na maendeleo itapatikana. Mnajua ya kwamba serikali ya Mwai Kibaki na kijana wa Malo ndio ilibadilisha Kenya. Let us work together. Musikubali kudanganywa. Don't allow yourself to be cheated. Hiyo conmanship iko pale. Sasa William Ruto amefika hapa, ameita wabunge, ameita watu 50 kutoka kila ward ati aongee na hawa, lakini wananchi wenyewe wamebaki nyumbani wanasema one time. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Siasa cia oseneta kaunti ya Meru na aria gikundi gicumiretie kuiyeka Mugambi Manyara kiri nkirano cia siasa giti kia seneta bagite na mbere kumukatha ninge kumuringira ndebe gutwika seneta kiri gikabo gia siasa 2027. MC Mutonga na ribotia. Ejete kora kadhuri Mugambi arauga ya baba batua arambe gikundi kimwe kijikene ja macambiki ja muga nikombite kwithirwo gikiaria na aria kiumbite kwithirwo gikiumira na kugwata mbaru uria witagwa Mugambi Manyara ae senator wa Meru. Ndibombite kwithirwo bakiuga utongeria buthuku, nibombite kwithirwo bukibainyiria bunene bakiaria, bombite kwithirwo bakiuga jaujo ukuigua wa Ntwariba akuma njitana kuma Igembe North batwe nara to inyeletwe saidi Igembe North rwanda rwetu tutekurethia itwairi urethi bwetera maitha
na nikio tuonete mwanka nandi ituremete ni utethuka nuntu bwa utongeria bura mwanka thai kou twatu twamua twigana kamua na turi antu bakuma ruterura hatukwenda jinji utongeria twikira Mugambi Manyara ndene seneti nikenda omba gututethia mantu ene yombe mawega Mugambi Manyara tuyonete njira nyingi sana ou mwari wa mbere aria wo mantu ya mbaji batu ni tuyonete njira maingi saidi na utethetie na ara na njira mwanya na nende tugitinya rwirwa twagite na ara batu mutongi orwe katura iringi 20 lakini nari arike hukuma tukone ithime bya roi na video onekana ukilugira Mugambi Manyara ura twithite oswira kura na njira kiombe romba yakwa ndene kaunti yeye twe mutethia na maromba no so akura mwanka tonye seneti 27 atutethie ga marieto mbetagwo Nkumbuko Mambo kuma Mwangambia mbere ma tushemanitie ajo uju nundu boko tafakari mantu yaraja kuendelea ndene ndiguru yetu na sana Meru County na tuaja kutegera kulingana na otogere bweku itwamirite go source ni atongeria beku bomba kulitera Meru kugiba mitevya umora tulikite na kuidentify ni aspirant wa kitiga Senate dawe wakiri Mugambi Manyara na tika tukumwendera nuntu bakenge tumwenda nuntu bakwethirwa tayari twabirite kwa na mashara jawe nyambera atajuke giti kembasi atitureterete narambirie foundation ingi ya ambassadors na gutethia nyabara bajitwe na mathina ja mwingi jara Mugambi agerete gututethia najo so batu jangu kweje yetu yakana kamuga iturikite na kuresolve twata ground gucwera Mugambi Manyara kura cha gutonya Senate nikenda omba gukaria Meru na tuwashike every corner of our county mwanga tuhakikisha Mugambi Manyara akujukia gitigiki ya Senate ga batu turiaja twe masabiki kana kamuga gikundi cha kana kamuga na muno twe support aba wakiri Mugambi Manyara urawita na seria ate kuriya uria tuonete otethio bwetu na bandu atatonya gitine na tukamenya kwerio ukona mumirugire marwaja kiroja ruramuta nontu nukuona Mugambi Manyara tayari na musemo nontu na mbasi yakwa antu free mtu agekira kabeturi kaninya getaretite arija kameme na akaritana seria ate kuriya na Mugambi Manyara amona jau jonda arambiririe okorea antu baraba kwira bena thina cia mbajua antu baraba na thina cia sukuru fee na ndi Mugambi nambie program yeu nibombete gutariria mathina njira bagukurukira kumania na thirikari iria irio uga thirikari ira tukwenda tena thirikari 1 thirikari 1 thirikari 1 no tukatega thirikari iri kunandi muremia ainywa agara inywa kairi ukategera muremio majani gakurira matati jonde jothuraniirwa au watega muremio kawa gakurira muremio avocado gakugitatia watega muremio wa nkandi gakugitatia ona kinyo ndengu na mpembe na ming'au muremio tanto ate inyi ona kinya muremio wa eria kana wa ng'ombe cia eria kana muremio mira bonthe bakugitatia na bonthe na thirikari netu bathikira bariuga tuitwe tukirite mituku wa one time no thirikari ya one time tukumenyaga twita ntake yau nikio ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV riboti ikethira itukinyithie muthia yo yara tukubanganitie akiri metha ya Nteto Meru TV kwere thank you very much na ndo bwago tuthura nimbita wakabu mutharimi kwendere gitari rega
Kagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha Nandi kiama kia Nopeu ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku Nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeu uri muchi gwaku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeu kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia Nopeu nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga Nopeu tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places.